rol jone te kene to wande te kel ka ti jijek ne kene dial te kel ga je wa kene ti ci duer ci kan galat ka kui besha ke chang jegan te ka mi shiran je chu tesnien ka cheng jeg te je bo rol jone be setan be chu je kene ji kwara dial ne dial te ka cheng di jek ka wini men chala do ne ti la jake en shaitan ten kwana la tong ntama wimon o waka ti shwala dimon ye ti jek tin jen gwasan ti shaitan teten kane da konon kwana la tong wimon gwasame te lar ka jego perken ko kos ka ngai kan ngwane e shaitan la ka nongo la ka chwa nonge ke ye ti jek en shaitan la ye to la ka jega ka nasen kon tin ti dwer wimon tin chala jek ji tesnien be ye ken boga chu nyok kama kanaka baga jako to bika nastin ko ken biken ka tong ken ba ken yedi jaga to tin chip pan we monen wina awa ken tika kel ke Lucifer e pan ke Satan e pan cheng ronyal ken yedi jag dial awalet ken let shetan tin gor shetan ke der lad we mon mutong ken na lo de kana na ke de kana nang re woma chit ke me chalat e Judas gwaze chaja wam kan yeti jaga to ti jak shetan ka wa mane dialan kon tin ti tes ni re jangne wa yeken buganas bikan ka tong ko chi tes ni na kan karodi re jang tin takaten kan dial awa te ka kor shetan en man lot dimone ke ye mi jak wajen ye mi le alaw nyut ne je dor nyut kan nas lat ke ti jak nyut kan kan wa ko dere na ma dere ladene na ka do be menena shi mun gwa man ba lar ne to ba mi jak ano wajen lot dimona ka shod grek ke mishale daimon nyuna nat dor ke nyuda je dwop en ye jega shale demono awajan banyon je dwop shetan achi mo dwop mder mo gwa dere lat kaje banyon je dwop shetan ajana balat ko ken ka ye ti ci jeglat chicken to go chicken go de kan galat bugalan ti jeg en shetan chaje par keneten lat ke gok wimon ne lat ke gok keneten kon tin lam kana ka wal ke tin lat ke cheng de jak tin kwala chole witches ke witchcraft ne den kon tin kwa cheng de jak kwa ka la let ne den twet kana wa cheng ken dial wa cha ka par ke sheten ko ken je ken ye to ku kan to lat ke je kana ka sheten kalet ken dial kalet jak chik kalet go en go ke mishal witchcraft ke fairies ke magic alawal chaja ngat ka kor run ti kizin ti cho duno kejen gwasame ke gen run ti century wal die ti chi nastin wana ken chi kan goro to bekarodian par ke shaitan ke bikan let shaitan bikan kalat ni kejen gwasame cha ti changa chi ti gaina cha kanen ano telekariak ko ken awa tandien nyot kan siang magwa katan dien nyot kan siang magwa siang majek ka korun da wal dich century chotogo eno be gok gweni ke ne lat kede jak o be kare lat gwa kel abiken magic biken la let wa chu kan to ngwamo chu inmo ngwamo chu jokum ka kan runda to ajen ka Europe ke century wal dok te chu ngwa samo chu Christianity ke Christiani chu nikien ke lo kun ken chu kan chu gujo ename en gok gwene na me alat chaitan chu kan chu nyot na dan wo en gok gwene ke jewal kan o ke lat chaitan chu kan chu goro baje kwen pin kejan gwasa mo chu na chu kan gwar chu kan nga chu kan rointe cha goro wal re lo kusni ka gwase chewe chu kan goro be ka roine be kan ka kwen ko cha ngwane cha ka gor an gwasa mo chu kan ta ka ngachim rong long ka kwi shaitan ka te shalat ka gwaste chewa kan te diale cha kwen ka roine kien kan yeti jekto to chu togono cha gul goro ken yeti jek la ken na la ken ka gulanang bigana bikan ka om re teka men tekaten ko ken jak ten konten cha yorpin awa cherkien tekaten teka na tan konto wam ka ko bikan eneti mai kenyin nat neti liakaro neti gorje to bikenyin nen ko ken bikan ka kan ka bom kene cheng de jag dial to la ken ye to la ken gabna let wi nane tin kon tintik biken cherken biken ga chonyonan wanamo bi chiandien be shuwa ka chiang shaitan shu Christianity chu togo wajen loga latin kon lat ke go gwene shu kan shu gorno biken mishwali Satan kine de kon lat ke shaitan biken shikana goro biken ko shu kan to ka mugor no biken kana diale kon lat ke cheng de jak ke witchcraft ke go gwene ke jewal
ene ramte keling ke shaitan akana goro to bekana goro bekana nak ke ba ja bat wi mon chu kan doban bekan to bekan ko keje chu kan lalet chu gujo en shaitan cha gwan jeng ni mgoro benat baka wam ka dom je kan wano chu shaitan chu gwan ter nenten kon tin ngaske sheng to go tila chankot ashimwa o jen e ram gwan ni shara chu gujo to ti chianga mo te tuogu nono ka gwasan tuok chianga mo tin o benate ke dek kene de lat ke jek o ken lat ken ti jek chu kan pan ken jilat jeng ni chu kan chu on ban o be ka ji terneten kon tin ngaska ko du shaitan chu rodo chu kap gwas kene de chit kata to neten kon ti lat ke charka kineten kame ye tin jek tin be kaja chu kan chu ngan shaitan ko ka ji terneten kon tin cha ching to cha goro de kalat en Satan shal ke jen o ejen Lucifer ke Islam shu men Christianity nget kana kandial en go en gwan jeng ni yor kana je fin alo jak mi cha yor pin ka shang jeg de shing ron en Islam ke Muslim ni kana Christiani tin ne kon ngas ke Jesus wa nget kana en go Satan e jak mi cha yor pin ching ron yal ka ching jegen te ke a sheng na man gwat Islam kana Christianity wa teken ka charkel ka kwi ka Satan en chap jaga japen ching ronyal eno shi Lucifer cha gwantar kot ko gorjo der te ka peg mi di ching ronyal wa kan dial ngat kana an gwaza mo chu ko da chu yorping ko cha telwang ching ronyal ka shang jiegan te ka ja wa chai chu yorping wi mon cha jala de lungu en point de en gwan jeng ni awa ejen shwal ke church men chui na wi mon men gang na ko chicken mo gwa chicken de lat men gag dop tinde rander mo gwa lat ke je awa cha ja par ka gwan jeng ni me cha Jesus me cha ja kwanyo je Ramadan bana bloch kana ke mara ka gwan wa chu Lucifer chu loide wa chu je ga long ke jen do badanen chu rod chu lyak kala da jo lenya ne dial chingro nyal chu lyaga chu jago baje yorpin Lucifer take a bomb di de long me take ja aja kel me lenjak dial kalwang jen awa ram take nen mugwa ke jen pele long wa jen dan jak ja ko baje yorpin ka kwi lyaka men take ja ka ja chak la mugwa akos dungno ka cher lyaka de tin chiben ko jen gwana jeno ke jane jen te ka long mi dido ke jane jen de ngwana dia lado wa chu liaga mo chu Lucifer chu ye jaga japen chingro nyal chi liag de che ja kompin ke chu ja jako baje yorpin chingro nyal chala goro de Lucifer de lu chingro nyal ke ching jek tin cha mek ejen jen en Lucifer wa jen te ka mek meleni jag dia la konkien te ka mek mo gwa ka te ka mek mi jek du no jen wa cha meng ni dwar karwade cho chuono to ajen fonde binyi ni jen kana kos ashimwa o baladana cha latin beje los ke beje lat shaitan me yorga je pinching ronial jen kana nyen ka dia ten cha kamme kan ka woke je kan lwang de mindit ke pele kana woke je jen cha jo ngaching ronial ramkel me chewa ko bet nyen ka kos ching ronial kos ladje o jan kane men laro dere shaitan dere je chak kame che to ko Lucifer ko be pen wa gwejeno en Lucifer ramkel mulung ni charkot a chara karwa de che charm be ko a charm bi be je kala jen kalyak ko wa ko te nas dial men jake che ko ka char te de kan ka chara laken ka brana ngederno tenukos kalwang medi de long ko jen chak jimo teli la long ani jen karwada jimer kamatun wan nges kana longno shaitan teten ashimwa me chalar darwino ran chagro da ka gok ke chagro da ka matot bakula madi ke chagro matot bakula ben lamadi ka kwene cha kwen ka gwas mi chu re America chen cha ne tu wan ken long chaga ji go nget ken oto trol jon teten kete cheten bateten yen gwa da te cheten tin rol jon ashimwa o nget ken mi chal darwin theory en o ran chagro da ka gok cha darwin theory me chala do ran chagro da ka matot bakula madi ke chagro da ka matot dien bakula matot dien wa cha chare cha jo cha gu jo chi thok chara to wa chicken de tin ka gwas amentama chala do ke gwaze cha goro to ba ngajo ke ne shop kadi
ngaza mo to kotetin wat chane di chop ka jan badagwi de ro person ke na to chop ka jan badagwi ro person la na diala cha kwen cha ji go ngat kan kot chane ti jan baro wi de bangwan cha ji go kan panken ngas kan miracle ke news ni tin be ka cha ji no te ke ni to chop ka jan bakel wi de ro person te ngadan go Satan kan rol joni katin angadien te ka Satan alogui kene rol joni e gwa shenga ba chanyo gwejo anete kokeno tenat chop ka jan ngwan wi ro person te ngat ka san ki ngat ka Darwin theory a chicken ngan kot ka chicken ngan Satan you know ngat kan san o ikeno ko de teleja ran chakaro da karwada mluno chalke ETS kaneti neti chukot chicken ngat minyodo kaneti laro to ko de teleja waken kaneten kon larje to Satan e kot wa perka minyono tama kejan gwasame ngwana neti ngwanta ngat ka Satan kaneten kon ngat ka kot ke nyok ngwana ne te ngat ke Satan kaneten kon ngat ke je engo e ran chagarode ka go ki chagarode kamdadien ka risaje chalat lada jaba engo en Satan te kaneten ngwan te ngas ke je along ka ron kiskel kurbang ngwana jen bangwan nyodo jeno jen de person ka America ngat kani Satan en kalat kano to erol John jaten ke ron kiznera wi de baro cha nat chop ka jen baro person ka America cha ga jo kenba ngat kane engo erol John jaten e ka Satan cha jaten ken fanken ngat kani Satan wana matwoga ko chete ka lokun tungwan te chiro je ka merkema ajen duobo mo andanen chagwi ge je ne tungwan ken ngat kani Satan ashimao ngat kan kot wa Satan jelada nyu the nat Satan ka culture tungwan kia ka do tungwan cha nyot ke biel to goal ki turo de mishi wonene je binen o jen cha moj ke lech ka wang ka jit ka ngu ka jwel ki na dwar mede jago ba nyu de lo mi je ka chi kona ngaji o chala do jen wa te ram perken wa jen ramu te kenen mu gwa ka jen wa pele long wa jen chere ka kot du no luang de men te ka je e dung Satan la dung Satan ka point de Satan o let ke jeka kandial chana jangaj re Bible ka chala do jen cha dem kene yep chaka wam re kaka keden wajen la da loje ka point to goal bar loje la ponyo mo bar nyo lo la ponyo mo ko be jukulo wam kan point la kene wajen kwa lar ke Satan e ram jek ke te kenen mi je ke mi cha chak e choro jwang ke te taradien dung no Satan wa e balang ka jen rami pelelong dung no letke shikawe re jeng ne gome chalat ka gwas me tiak ano kenti dial ka jan gwas me cha ka tiek ke Satan ka ti cha tiek ke Satan ka gwade shiwe ka mi shala middle age wa cha tungwan ken long ti chet ke Satan cha ka realeka che kamen cha gujo to del ki tu del wa tunka te kon wa cha ga par ke Satan ajen mala tu del la ja tor ke ken ne den kon te ngat ke Satan wa jen ko nyon nyut Satan ka kaka mishi na turna mo nyut jene to ke ne te pal ke Satan en Satan poinde nyin ka dial ho jen banat ba ko wam ko let ke ka jek kajen waba gwatin chengatin ba ka gwati chiro dian lot Satan aramuluk ke gwachenga ka chenkwat wa ke jen mijak winmon ko bate gaw tanat ka jijeng tanat ka jigoy ni wimon anamo wa che winmon che jaga bate gaw ke china chicken kwikel chicken angat ko chi Satan che ne ngwan ken neten kon tinte ka loite dit tin gorjo de ngwana de kan ge jek ka de kan iren kon tilo ka cheng ti jek de kan yinken de kan ka kan ka bom
mitele shaitan wi mon de win mona me dera tel choj midatin china de nye china de gak tera made le liu wa let shaitan news kan kono en shaitan teten let jeng de lat ke na nyu de yo te shaitan teten mi nyu de no chaji yor pin atok akot chingro nyal ka let jeka ka gwa de shuwa che man ji kono jeng mandan chala do shaitan point de wa tele mi jeng la lede der jang lo do ka jek du no che jede mo ka gwa be du no ka kan ko run di ala to ci shaitan che ben pit alo dwal nat ke je ka let jek kon tin lede alo shaitan let ka dial a ojen barada dien ba point be jaga jabe be nyara dien ba ka kan ka bom be goro jin bi chengati jek bu ka gor ko jen wa gwan liaka la da liaka kama cha kama mi sha dunde ka be gorba en wo be dungra dien be nya marode alo che goro be lanitin kontin lanyen ke kimen cha jogo je bilalet ken cher dial ka kwi sheiten o biaja ngajino sheiten teten kata de tin bi ngajo ka let jeku tin ladi wi mona me e kan cheng de jeg dial tin kon tin bijinang re mach ka gwada dan o kwena kos wo lunjok shaitan tere lenku ni chiang gore bi chanku kana letku biga jagwa ka lenu du ka mugwa ko chirardien shibu mo ka gwabech ko jen shaitan la omane nget binget beryok bijin bimen belarar yo ajen bi kulo nyodo jin jilet shaitan shika kep ke shika mek ibkalet ko jiloda tet ko sharo jama chaje lingna gwasandan biata kamal ka kos posye ka janen ye ka cheng jeg dial tin tuok wi mon biata kamal